Crime, Plots and Properties, What's Up Channel, nakabanta ka junior day yatit, yaki jaka ki ying kinong ramying ki commercial space ba giway-giway. Hakane ka What's Up Channel, kidan advertisement, terwadi yaki ying ki jaka, tanglang ba ka What's Up jangpi. Follow yakane ka What's Up Channel menta, link ko dan ha description. Ka Khubor Laitkam, ka Office Director of Forensic Sciences Meghalaya Shillong, kan sepenmi ya ka way ka post driver contractual basis chisnem na kabanta ka mobile forensic crime skin unit of the directorate. Karta jong kinong apply, kamday ban palat ya ka sauhusan snem, kinong apply, kiday ban pass ya ka class 8, kiday ban donro ya ka heavy motor vehicles driving license. Kibala ban apply ya ka nega post driver kiday tang na West Janta Hills Meghalaya. Kiday ban pentik na lengba ki kot kisla ba kiday na West Janta Hills. Ya ka interview on sa penlong ha ka arpeway terik benabanyaw arhajar arhosan ha ka por si pew si teng stamp ha SP office West Janta Hills district Jawai. Kibakwa ban apply ya ka nega post driver kiday ban apply ha ka standard form but submit ya ki kot kisla kiba biang hala ni shwa ka khatnyaw terik benabanyaw arhajar arhosan ha SP office but ha RI office police reserve Mentedu Salani colony West Janta Hills district Jawai. Ya ki nong sya jit but ya ka tarik na ka benta ban interview on sa penmi ha website but ha notice board SP office but police reserve but ha Facebook page West Janta Hills police ha ka khat khandai terik benabanyaw arhajar arhosan. Kinong apply kiday ban ralang ya baro ki original copies na kabanta ka interview. Ya ki jingdon kam ki bakham banya on sa pentip ha ka por interview dagi brew na Office Directorate of Forensic Sciences Meghalaya Shillong. Ya ki jing tip pila ro ban yo na SP office dan ne Police Reserve West Janta Hills Meghalaya ha ka por long office. Ya ka result an sa panmi ha website but ha notice board SP office lani Reserve Inspector Police Reserve Mentedu Salani West Janta Hills District Jawai. Kajingjit ikinong apply kiba on sa le daka Directorate of Forensic Sciences Maudyang Meghalaya Shillong. On amdon TADA yakinong apply but ikiba one interview.